Ya se claro el Executive Assistant de la Alcaldesa María Isabel Climaco Salazar Cesar Jimenez Jr. kay hindi pa ay implementa el gobierno local con el nuevo traffic scheme na Febrero 15 este año, como cosa según ya publica na un periódico local este día. Según con Jimenez, finaliza lang pa sila con este plano. Inuay pa también firma el alcaldesa Salazar con el orden ejecutivo para na nuevo traffic scheme. We'd like to correct some information. In this morning's paper, El Zamboanga Today, the headline shows one-way scheme after Valentine's. So according to the report as indicated, El Nuevo Experimental Traffic Rerouting Scheme, according to the paper, is on February 15, 2017. And we'd like to correct the information that as far as the executive order is concerned for the new traffic rerouting scheme, talipan na proseso. Actually, talipalin na City Mayor's Office for the final approval del dato na Honorable Alcalde si Mayor Beng. So it is not true kay tinikita nuevo traffic rerouting scheme by February 15, 2017. Según con Jimenez, después firma con el orden ejecutivo, hindi pa siyempre con este puede implementar enseguidas, considerando que necesita pa sila conducir con el information dissemination na publiko. Parte del nuevo traffic scheme que esperanzaw implementa, amo para implementa mga one-way scheme na escogido mga kalye na syudad. Durante el press briefing na City Hall antes aga, ya presenta si Police Chief Inspector Albert Santa Teresa si donde este mga kalye. So este po yung propose po sa kami kanila. So para na ano po, estel diato na no, one-way traffic scheme. El primero, prinsipya kita na Mayor Climaco Avenue, Junction del Ledesma Street. Derecho ele para na Alejo Alvarez. One-way ese. From Alejo Alvarez para na Buena Vista, two-way. So, from Buena Vista going to Normal Road, another one-way ese. So, from Normal Road to Castillo Road, Baliwasan Chico, Castillo Road, two-way ese. So, from Alianano na Castillo Road going to San Roque, Suterville, again one way. So from West Coast, liga sila entire stretch of Suterville going to Raja Soliman, then going to Baliwasan Seaside up to the junction of Baliwasan Chico. That is a one way. So from Baliwasan Chico, subi kita para kinano, whole stretch del Artilim going aki para arriba, that is already a two-way. No? So, tiene kita los demás aki banda na no, na kasi uno kita tamira aki parte para Mayor Haldon. Este kina from Fire Station going to Governor Alvarez, one way tamen se para arriba lang. So, el entrada dila hindi sila pwede entra allí. Then, aquí na Magay, tiene también kita aquí on del Barela Street, that is one way, también el diato niya planya kami. El implementación del nuevo traffic scheme amo para buscar solución na problema de tráfico que continua confronta el ciudad de Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.